Ekonomski problemi, nemaština uticali su da i naša vojska nije bila u jednom značajnom nizu godina nakon ratova dovoljno opremljena i da je to iziskivalo veći lični napor pripadnika oružanih snaga. Ali uvek treba reći da i podsjetiti se da svaka vojska može izvršiti svoju obavezu samo ukoliko država brine o egzistencijalnim potrebama svojih vojnika, pripadnika oružanih snaga. Mislim da možemo uputiti čestitku Ministarstvu odbrane i ministru odbrane zbog toga što je mnogo učinjeno posljednjih godina na podizanju standarda pripadnika naših oružanih snaga, ali postoji jedan neispunjeni prostor o kome moramo voditi računa u budućnosti. To je i stambena politika, to je politika zbrinjavanja pripadnika naših oružanih snaga, ali to je i jedna politika koja obezbeđuje obrazovanje naših vojnika, naših oficira, podoficira, koja u budućnosti ostavlja mogućnost učestvovanja i u onim poslovima vezanim za državu koji nisu dominantno i jedino vojni,